ঠিক আছে কাহাম নো ফার্মা Hambai sengmane bayana question mona ang pore phyak ani life training ang first school life ha ani class 1 ni sine pore mane ha Ananta Sadarpara JB school dara ora ang class 1 ni sine 5 jora pore ha pini pore ga ang class 6 ni sine new life ni bai develop khlai bai helai shohor thangni na pore na bai dara oi ana tilai ha Bilonia girls high secondary school dara class 6 dara ani ma baba tilai mane pore ang sira tabok class 12 jora pore ha 12 final ha 12 final ang tabok hamya chene bisinge phabo result gam on thanga mela khushi 282 number manjak ang second division mela happy ongwang hamya ni bai phabo kosto khlai hobe exam re ang sungraba pass ha ang sani musuwa ana subanai rokbo subani musu laisbe mana ani joto detail rok tongwa social media dara joto bo nuhana ani video dara ang jara khanang khagnang maya ganang rana subani musu halai suwangana pasukse karon ani ma baba chugya saya ani baba mahabu khlaiya pharma just ebrongni der thangai kam khlaiye ana kosto khlaiye jara jaga ana support khlaiya ana phurunga kosto khlaiya sujra bo teikhya ang bela bela ke khushi pina ana sadok phaiye gift ruphaya khumrok ruphaya mela khushi onga ta khai chathai angni jebo siya hang bakhlai bongna thank you ruthai mela khushi ong mai emon khlai khushi ong agami din nung tamong mani muchungo ba por lekha para khlai ang plan lai to ang B pharma khlani hinai karon ani family problem to ko si thanga tabo oi ang diploma khlani hi tong pharmacist college ba admission ang hinai hambai ni bumu ani mong lai de hena tripura o bo jaga ba ma like kurtiruma koifang Surendra Chudri ba hambai বেলাইকে হামবাই তিনি 26 তারিখ কয়ফাং তৈরুমা সুরেন্দ্রপাড়া ওজন সুরেন্দ্র চৌধুরীপাড়া जों सफायजा रेहेना त्रिपुरानि नुखुं बेलाइखे हासरांजाक तामनि हिमालय बो बिनि नुखुं जाथाया বা বেলাই কষ্টনি বিসিং ফানব পরে ওই তিনি সেকেন্ড ডিভিশন 12 ফাইনালে সেকেন্ড ডিভিশন মানমান বাগै এই जोंबो खासां खातंथौ जे जोंनि खरकसा गरिब फेमिलिनि बरक बो सिख्लाय बिनि बेक बो साकथारै परेवै जोंनि त्रिपुरासा दफानि साथि हाय ओङै बसामानि बागै कोनो बेलाइखे हामबाय कयनाय जोंनि जत' त्रिपुरासा दंनाय MLA जोंनि बिसेसख्लै 38 जुलाइबारिनि MLA तथा राज्य सरकारनि मन्त्री बबो नुखाना जथेष्ट खोना फायनाय होननाय बिनि बिसिंथिबो बिनि बनो साइजो रोजांनांथों तामनि हिमालय खरकसा बो साकथारि परै दङ जों ससियेल मिडियानि बिसिंथि नुखाबनो जे बो हस्पिटाल एडमिट एंटुटि फानो बा एग्जाम रुनानि एग्जाम रेखा चेष्टा खालायखाबो फार्स्ट डिविजन थांनानै दुर्भाग्य सेकेंड डिविजन माखा तफनो खुशी एसेबार तेकरी हम कैसा एचिवमेंट नहीं मनो माने वो पर्सनल बसु कष्ट क्लास स्ट्रगल क्लास तीन सुजरा सफाइके कयना हामबाय मारो जे बिनि नगनि गार्जियन खरकसा दिन मजुरी खलाय जानाय बरक वो बसाना गाइड खलाय तीन सुजरा किसामानि बागै रंगबो हामबाय जत लुकुरंनो कयनाय केबो जुदि खाकुफुर दं थांखाय बनो हायो एसेसो साइजो खायनो आंखाय खालायमान हामबाय